Ejo kuwa kabiri inzego z'ubuyobozi zo muri Burkina Faso zatangaje ko itsinda ry'abatabazi bamaze ukwezi kurenga bashaka imibiri 8 y'abantu baguye mu binombe bicukurwamo zinc ahitwa Pelkuwa nta muntu babonye. Banki y'isi yose yahaye Ethiopia inkunga ya miliyoni 300 y'amadolari zizayifasha kongera kwiyubaka cyane cyane mu duce twakozweho n'intambara. Intara za Tigray, Afar na Amhara nizo zazahajwe cyane mu ntambara yatangiye mu mpera za 2020. Inzego z'ubuvuzi muri Gambia ziravuga ko zihangayikishijwe n'umubare muto cyane w'abakingiwe COVID-19 mu gihugu ndetse n'ahandi muri Afurika. OMS ivuga ko 17% ari bo bahawe inkingo zombi. Ishyirahamwe ry'abarwiyemezamirimo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikora amasabune avuye mu ikawa ryatangaje ko ryishimiye ibyo rimaze kugeraho, aho aya masabune ari kugurishwa mu mujyi wa Bukavu. Muri Tunisia ejo kuwa kabiri abayahudi bakoreye urugendo ngarukamwaka bita Giliba ku rwibutso ruri ku kirwa giherereye mu majyepfo y'igihugu. Ibikorwa nk'ibi byari byarahagaritswe kubera COVID-19.